Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango muri aya makuru yo kuri umunsi wa kabiri itariki 2 z'ukwezi 12 mu 2025. Uno munsi tubafitiye ikiganiro kidasanzwe. Nkuko mwari mumaze iminsi muvyumva mu biganiro vyacu kuva ku munsi w'ejo itariki 3, BBC Gahuzamiryango izohora isamirana i Nairobi muri Kenya. Aya makuru muriko murumva niyo ya nyuma avugiwe ngaha i Londres mu Bwongereza, aho BBC Gahuzamiryango yari maze imyaka irenga 30 ivugira. Kubw'ivyo abakunzi b'urunana mwegere hafi kuko ruza kuvuga imbere gato y'amasaha mwari mumenyereye kugira tuze kuronka umwanya wo gusezera. Aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru y'uno munsi tuyahere mu Burusiya. Intumwa idasanzwe ya Donald Trump, Steve Witkoff, n'umukwe wa President Jared Kushner ari mu biro by'umukuru w'Uburusiya bizwi nka Kremlin kugira ngo bashikirize Vladimir Putin integuro yo guhagarika intambara na Ukraine. Ibiri muri yo nteguro vyari bishingiye mu ntango kuvyo Moscow yasaba yasubiwemwo inyuma y'ibiganiro vyinshi vyabaye hagati y'intumwa za Ukraine hamwe n'ivyifuzo by'abakuru b'ibihugu biburaya. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko Kyiv yiyemeje gushika ku mahoro nyayo, yongera ko n'Uburusiya nabwo bukwiye guhatirwa kubikora nk'uko. Abamenyesha makuru bavuga ko urugendo rw'uyu munsi rushobora kubamo impinduka nyinshi igihe Abarusiya bazoba basuzumye ivyo basabwa. Igisirikare ca Congo cagirije umuhari w'abagwanyi wa M23 kurenga ku masezerano y'agahengwe ukagaba ibitero mu duce dutandukanye tw'amajepfo ya Kivu. Umuvugizi w'iki gisirikare General Major Sylvain Ekenge yongeye kandi gutunga agatoki ingabo z'u Rwanda avuga ko zifasha M23 muri ibi bitero. Ku rundi ruhande AFC M23 ivuga ko igisirikare cha Congo FARDC arico cavyukije ingwano mu gaturuturu kuno munsi kikibasira cane uduce tubamwe abantu benshi muri Kivu y'Epfo. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Amakuru yatanzwe mu matangazo y'impande zombi avuga ko intambara yatangiye mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa kabiri. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge avuga ko umutwe wa M23 ari watangije imirwano ugaba ibitero ku birindiro byayo biri mu duce twa Kiziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo. Mu rindi tangazo umutwe wa AFC M23 nawo washinje FARDC ko ariyo yatangije imirwano. Mu butumwa bwanyuze ku rubuga rwa X, Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe yareze igisirikare cya leta gusuka ibisasu mu duce dutuwe cyane. Nta ruhande muzihanganye rwari rwatangaza ababa baguye muri iyi mirwano. Gusa umwe mu bayobozi b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta utifuje ko umwirondoro we ushyirwa ahagaragara yahamirije BBC ko imirwano ikaze yabereye mu duce nk'aka Ruvungi. Yavuze ko hari igisasu kiremereye cyaba cyakomerekeje abantu 7 ikamanyora, ariko ntiyashoboye kumenya niba hari abo cyahitanye. Iyi mpirimbanyi yavuze ko mu mashuri amwe abana batashoboye kujya ku ishuri, cyakora mu mujyi wa Uvira rwagati ho ubuzima ngo bwari bukiri uko busanzwe. Ni ubushyamirane bwadutse mu gihe hategerejwe isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa Congo na Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa 4 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashigikiye kuba harakoreshejwe inguvu mu guhosha imyerekano yakurikiye amatora yabaye mu kwezi kw'icumi. Iyo myerekano yaranzwe n'intureka bivugwa ko yaguyemwo abantu amajana naho leta atagitigiri irigera itangaza. Mu ijambo yashikirije igihugu kuri uyu wa kabiri, Perezida Samia Hassan yiyamirije abavuga ko ari abanyamahanga bashaka gutegeka Tanzania ivyo ikora n'ivyo idakora.
Nje huko wanakaa Tanzania ifanye moja, ifanye mbili. Aho hanze bicara bavuga ngo Tanzania nikora icya mbere, nikora icya kabiri, nikora icya gatatu, hanyuma ni ho bibi. Muri bande mwebwe? Ndababaze bene wacu, ndababaze. Iwabo ibi ntibiba, iwabo ntibiba. Twarigeze dukoma induru tuvuga ivyabo. Bibaza ko bashaka kudukoroniza. Ni kubera iki? Nayo mahera make badufashisha. Nayo mahera ubu ntana yahari. Dukorana urudandazwa bakaronka natwe tukaronka. Aho niho duhagaze. Wapate na sisi tupate. Ndipo tunaposimamia. Ni saa 10:36 muri studio za BBC i London, saa 10:36 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Huko nari mpeje kwibabwira mu ntango, radio BBC Gahuza Miryango igiye kwimukira i Nairobi. Yari maze imyaka irenga 30 isamiranira ngaha i Londres. Mu mwaka uheze itariki 19 z'ukwezi kw'icenda n'umunsi yahimbaza imyaka 30 yari yujuje. Abatanguje ibiganiro vy'i radio baratwibukije ingene vyagenze ngo kibeho. Muravyumva, hatangura ari Yusufu Mugenzi, hanyuma Karengera Ramazani na Faith Nindeba. Wazanye igitekerezo wari umuyobozi wa section y'Igiswahili BBC Swahili, Neville Hams. Zungu ni umusaza ari no mu kiruko cy'izabukuru. Yakibwiye abayobozi ba BBC icyo gihe wari ushinzwe Afrika n'uburengerazuba bwo hagati yitwaga Benny Amar. Imugejejeho aracyemera, ubwo agomba kuba nawe yarakigejeje mu buyobozi bwo hejuru baba baracyemeye. BBC yateganya ko gishobora kubara nk'amezi 3 cyangwa ngahe, niyo mpamvu babyitse Lifeline Project. Bashyiramo amafaranga atari menshi, bashyizemo amapaundi 50,000. Niyo mpamvu baje kwiyambaza imiryango yafashaga impunzi zari zitatanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero icyo Neville Hams yakoze nuko yari afite abakozi, nta kibazo cyari gihari cy'abakozi mu gutangiza iyo program, kubera ko jewe nari mpari ndi umunyarwanda. Karenga namusanze aho ngaho ari umurundi akora mu Giswahili, Faith namusanze aho akora mu Giswahili. Iyo niyo yari gahunda ya Neville Hams, avuga ati abakozi ndabafite. Amashirahamwe afashe imbabare ku isi yose amwe aradufasha, bakaturungikira intonde z'abantu boba barajabukiye kuri Goma muri Kongo, abandi bakaba baragiye bajabukiye Benako muri Tanzania. No kuvuga rero twagiye turumviriza Faith akadufasha, ayo mazina akagenda yegeranya, tukagenda rero tuyashira mu kiganiro. Icyo gikorwa cyari humanitarian, cyatangiye ari ugufasha, ari ukugira ngo imiryango yatatanye, abana babuze ababyeyi, abana babuze ababo bahure, haba mu Rwanda mu Burundi, ariko cyane cyane mu Rwanda kubera jenoside. Noneho babizi ko ari kuri C+ abakozi bakagenda bashyiraho amazina bakazayatwoherereza iminota 15 gusa niyo yari yemewe muri icyo gihe. Abo bagabo babiri ntabwo babihemberwaga ngo bongerweho ayandi amafaranga supplémentaire. Bije yari ntoya kandi kwari ugufasha, bajya mu mutima wo gufasha kugira ngo abo bana biwacu hano mu Rwanda babona ababyeyi babo bahure. Urumva nabo baritanze, bari basanzwe bahembwa bakora akazi kabo, ari abaproducer presenter, ariko bari kuba bongeyeho amafaranga kugira ngo bakore iyo programme ya 15 minutes. Ntibigeze babirwanira, ntibigeze babisaba, barabyemeye. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi nabo bararyohewe kumva radio BBC Gahuza Miryango izokwimukira mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa gatatu. Kuri twabyakiriye neza cyane ko imaze gushika ngaho muri Nairobi, yoshika no mu Burundi wacu, kandi ikazohurira twibuka Barundi. Turakunda ibiganiro byayo n'amakuru yayo, ntizi twibagire mu kubyatumenyesha amakuru agezweho nk'uko yahora bikorera. Turakunda cyane cyane nka twebwe abantu bato kumenya ibitwerekeye bijanye n'ibintu by'ibisumwa, bijanye na politike, tukamenya ati
mu gihugu bimeze gutya ibijyanye n'ibitoro bakatwibuka ingene bimeze turaryoherwa cyane iyo turiko turumva inkuru nk'izo kuri BBC ariko baratuha amakuru nk'ayo dusaba yuko yogaruka kuri FM tukayumviririza kuri FM twese ntidufise umwanya canke ubushobozi bwo kuja kuyirondera kuri internet bone imvane kaguma mugakaza n'ibindi shikira abanyagihugu birabuzima bw'abanyagihugu ubuzima buto buto ukuntu babayeho murabona abantu bari mu bukene murabona hari abantu usanga benshi batinya kuvugira ku maradiyo kubera biki amaradiyo si menshi cyane BBC bekegera abanyagihugu ngaho Bujumbura ku buzima butandukanye haba indero haba ikibano haba politike haba ibidukikije kugira ngo wa munyagihugu Murundi agume yumva ko iradiyo BBC gahozanira kwije i Nairobi kongereza inguvu gukorera abanyagihugu tubona yuko ari valeur ajoutée kuri twebwe ivy'ibigande bahora bakurikirana ngaha bakiri Londres tuvuga ko babironka ku mwanya muga ko baje ngaha muri Afrika bazobironka ku mwanya nka kurya bitegerejwe natwe turyoherwa cyo turumva ibiganiro tumerewe neza dusako bogwiza ibiganiro tukaza turumviza byinshi kuri bo twebwe icyo dusaba nuko amakuru n'ibiganiro cyane cyane byahora bica kuri BBC twoguma tubironka nkuko twahora tubironka hama n'abakozi bayo bahaguma batugendera baduha ijambo ngo byahora bikorwa umunezero kubera iki kubera ko burya umuntu ashikiriza amakuru y'iwanyu mbwa akashikiriza kuri metero ibihumbi n'ibihumbagiza cyo kimwe n'umuntu abishikiriza ari hafi yanyu ari mu karere k'iwanyu. Ayo makuru twayatoherejwe na Patrick Waso i Bujumbura. Abakunzi burunana y'ubwanya n'igwanyu. Ruremesha mu ngaruka zo kutishyura ubwisungane mu kwivuza. Hagati aho Pascal arashyize yerurira mukobwa jana by'amarenga yaramaze iminsi amucira. Nurunana. Ariko uranshakaho iki mukobwa sha? Izina ryanjye baridodeye ku isonga y'ururimi rwawe. Ese biryo wanyumva gukanyihorera Pascal. Mvira mu nzira sa nyine nigendere n'ubundi naringarutse aha gufata ikote ryanjye. Niba nta muntu mfite wazigira abana ntwite ko nta cyaha bakoze Pascal. Uburansiga nkumbagurika hangaha uzi uko naraye koko. Winanyibutse ijoro wandaje mukobwa sha. Umva iyo ngira hongera rwose mba nanaguhunze. Nuko inkari zanshize irunguriya nazo ari ikibazo. Ndakwinginze mfasha ameze nabi Pascal we. Ariko se nimba umeze nabi uragira ngo mbikoreho iki? Ngewe Pascal nabaye umuganga kuva ryari. Ndabizi ko utari umuganga ariko uri umugabo. Mukobwa jana rwose niba umeze nabi. Jya ku kigo nderabuzima ndeke nge kwipakasiriza. Urabona nta kwijyana Pascal. None uragira ngo mbigire nte rero. Nsindangiza nyine tujye ku kigo nderabuzima bandebera uko bimeze kuko imisonga imeze nabi pe. Nuko ye komera gusa. Wahamagaye Stefano? Ye mamagare Stefano se muhamagara miki? Icyo utazi ni iki? Amakuru yose ndayafite. Muhamagara guherekeza kwa muganga. Ariko rero Pascal byo kumva babwiruka yagenderaho ntabwo ari byo rwose Stefano. Ewe ubwo rero mwari muzi ko bitazajya kumugaragaro. Umva uwububa abonwa n'uhagaze di. Pascal rasa matiko kamperekeza kwa muganga kutarebye neza nshobora no kubura ubuzima koko. Nakubwiye ngo hamagara Stefano aguherekeze niwe waguteye iyo nda. Nyamuneka vuga buhoro hatagira uwumva harabika umugabo w'abandi. Tekeza Nyiramareza aciye munsi y'uruga kumva uvuga uryo. Umukobwa ja narabikubwiye ko ibyaye bizashyira bikajya ku mugaragaro. None ubu niho biri. Ashiwe niba udashaka kumperekeza irorerere ariko reka ubwo bugambo bwa budafite shinge na rugero. Ahinya rahira ko imizinga itagiye kuva mu imyibano. Reka nigire kwishakira yo kugura ubugari bw'abana disi we. Umva niba udahamagaye Stefano rero uwo ngomba guherekeze kwa muganga komeza ugaragurika aho ngaho nakubwira iki. Ariko ubwo wakubaza aho wakweye mangamba uruvuga wahavuga Pascal. Inka rwaje kare. Maracyakora iki hano yemwe ba? Dutegereje mama ngaduha igikoma. Ariko shanduti. Ubuwe na murumuna wawe muri abana badashobora kwisukira igikoma. Mba nabikoze ariko ni mama wabitubujije. Kantengo yateguye bugingo amuha igikoma mujyana ku ishuri mwe muri aho ngaho ngo mutegereje nyoko. None se ko yinjiye mu nzu akambwira ngo mutegereze araje. Cyanda wiha icyo gikoma rero umwe ujye ku ishuri. Hasoni. Nyiramareza. Karame Stefa. Ise byakugendekeye bite Nyiramari? Hamuntu. Burya bya bintu birarangaza koko.
nsanze abantu benshi banyandikiye kuri WhatsApp harimo abo tutaherukanaga rero nuko bituma nandikirana nabo. Mama ufite smartphone? Ariko mugera amabanga we waguze telefone ryari Nyiramari? Bega mama warayiguze uraza urayiduhisha? Nta minsi nyimaranye da, gusa nyine nuko byagaragaye ko hari amakuru ntamenya kandi ifite inshingano zikomeye zo kuyobora koperative, nuko biba ngombwa ko nyishakisha. N'ubundi wari warasigaye inyuma. Bega amahirwe ngize we, ubu hano iwacu hari smartphone ebyiri, iya Kantengwa n'iya mama, ngiye kujya nzisimburanya. Kumva se ari ya mushiki wawe indi kabi ya nyoko uzazisimburanya ari zawe nduti? Bazajya baniza nkora ubushakashatsi bwanjye. Ibyo byibagirwe ku yanjye rwose nduti. Telefone yanjye si igikinisho cy'abana. Uhore wumve mama, none se uzanga kuniza ngo nyikoreshe ubushakashatsi bw'amasomo twiga ibimariye iki? Umugore wanjye abaye umukire mu bandi bagore b'abakiri Nyarurembo. Ariko ye mbabarira di, nimuve muri ayo muze munywe igikoma muve hano. Nanjye se wese ukinyweye wabiki? Ubu mbyuke muha mu gikombe koko? Ubonye yaba agacupa nkakagotomera bikamfasha gutangira umunsi neza. Mama urakomeje se ngo ntuzaniza telefone ngo nanjye bimfashe gutsinda neza nk'abandi bana? Bigeze bite murebwe? Ubu se wowe ntubireba Rureme? Nta kintu uyu mwana ari gushyira mu nda ngo gihamemo. Ubu se noneho ngo ikimugwane? Ntacyo mama, ndashaka kwiryamira. Ndakugira nte koko uwo mwana wanjye ko icyo ushyize mu nda cyose kiri kugaruka? Ariko se murebwe ndakumva maze kubona ameza atyo koko kucyo utamujyanye kwa muganga kuko murebwe. Urabona se atari we nari ntegereje ngo tujyane Rureme, none ndumva hinda n'umuriro. Munda naho hararya mama. Ayiwe harakurya mwana wanjye, ihangane se tujyane kwa muganga. Ariko se koko ubwo wabuze ibikiri koko utegesha igare ngo mujyane murebwe? Uwo warinze kundagiza ngo mve kugemura amata koko? Barangaye rwose. Mbese ko wivugisha ngo ibiceri byo gutegesha igare byonyine nkaho uyoboye ikibazo dufite Rureme? Ikibazo? Ikibazo nyine. Iki kibazo se? Noneho wibagiwe yuko utishyuye mituweli. Ariko se ubwo we koko imyaka yose yarishize nishyurira ubusa kuko wajya ngo nshyireho nandi? Ngo wishyurira ubusa? Nishyura ubusa nyine. Kwishyura mituweli se n'ukwishyurira ubusa Rureme? None se uretse umugwaniza utunguye akarwara twaherukaga kuyivurizaho ryari? Si kera ujya ku bitaro kumubyara? Nuko rero itegure ko ugiye kugera ku kigo nderabuzima bakabanza bakaguha urw'amenyo, ubundi ukanishyura akayabo k'amafaranga. Ese ubundi kubimirikiraho nkaho uyoboye impamvu nta faranga rigomba gusohoka muri runo rugo murebwe? Ntayuzi? Ndabizi ko wafashe icyemezo cyo kuzigama amafaranga ngo uzagure imodoka, ariko ko aho bigeze umenya uzayigura usigaye wenyine muri uru rugo. Ngo nafashe icyemezo nkaho nagifashe njyenyine murebwe? Nukuri sinari ngushyigikiye cyane Rureme, nako rimwe numvaga bifite ishingiro, ariko noneho aho bigeze imodoka igiye kuzadukoraho pe. Kandi murebwe ndakumva nanga ko twumvikana ibintu warangiza ukampinduka. Ngo hindutse nese kandi? Yewe va muri ayo, gira tujyane umwana kwa muganga dore arahinda umuriro. Ariko se mure ndakumva twumvikane rwose, ubu nta buryo naguha amafaranga ukamujyana ko mbizi neza ko ntari bukira abantu koko ku kigo nderabuzima nima basanga bakavuga ngo sinishyuye ubwisungane mu kwivuza koko. Ntabakira urw'amenyo koko. Yego ye, mbese ngenda bari ngiye useba. Turajyana Rureme, singusiga hano rwose, itunganye vuba tugenda ahubwo umwana ataraturembana. Nizere ko utaduhamagariye ubusa nduti. Birumvikana ni abatuje kwikinira umupira ku busa. Ariko se mugabanya amatsiko. Nyine mbafitiye inkuru nziza. Kutayitubwira suka tureba gusa. Ubu tuvugana mama wanjye ari mu batunze smartphone n'ahangaha i Nyarurembo. Nicyo gitumye tubuza kwikinira. Nanjye simbyumva rwose. Uduhamagaye kutumenyesha ko mama wawe afite smartphone. Niba ari ibyo washakaga kutubwira twabyumvise, watureka tukajya kwikinira se noneho? Ahubwo njyewe nagiye, sinarenze ko ushaka kudutesha igihe. Si kubatesha igihe ariko ngira ngo munyigishe uko mukoresha smartphone. Njye nasanzwe turabimenyereye kuko papa na mama baradutiza. Numva ko ubwo nanjye ngize ebyiri, imwe ya Kantengwa n'indi ya mama. Uzi kuvuga ngo ugize ebyiri nkaho ari izawe? Imwe ni ya mushiki wanjye, indi ni ya mama wanjye.
umva smartphone ni isi muri yo wahabona ibintu byinshi umuziki games filime mbese iyo uyifite uba ufite ibintu byinshi mu biganza byawe uhore wumve sano nese icy'ingenzi nibyo by'imiziki na za games akeneye ibyo ni byo bya mbere mwana nduti habamo udufilime twiza dusobanuye sha munyigisha uko babireba ibyo byose ndabishaka none se turabikwigisha gute ntayo dufite hano icyo nkubwira ni uko namwe mu masomo twiga nako hafi ya yose smartphone ishobora kuyagufashamo ngize amatsiko yo kureba ibintu byinshi yibitsemo yewe mumbwire uko nabireba keza tuyifite pe iyo ufite nabikwereka naho kubikubwira mu magambo sinabishobora ubu se ninyitira mama cyangwa Kanengwa bazemera kuyimpara ibyo se urabitubaza twe turabizi apo niba yinyuma nzayicomokana batabizi ubwo se watinyuka gutwara telefone ya mama wawe utabizi koko nduti none se musanze bikomeye cyane ku buryo mutama ibyo bisubizo Pascal adahari muga ibisubizo turabiguha ariko byari kuba byiza Pascal ari hano umukobwa aja erega umenya nararengeje igihe cyo kubyara akaba ariyo mpamvu bimeze gutya oya siko bimeze mukobwa aja igihe nticyarenze rwose gusa umugabo wawe arakenewe kandi byihutirwa murabizi ko dutunzwe no gukora ibiraka kandi iyo tutakoze tudahembwa muga Pascal rero ntiyarika ikiraka kandi aricyo kiri bumuha amafaranga yo guhahira abana ndabizi ariko ubuzima bwawe n'ubw'abana twite buramukeneye cyane mukobwa aja dore ntibameze neza mu nda ari nayo mpamvu utameze neza niyo mpamvu naraye ijoro ryose mpagaze muganga we nihengekaga bikanga neza nuko rero mugomba kwitegura kujya ku bitaro bikuru kuko ntushobora kubyarira hano ku kigo nderabuzima oya muganga we mu bushobozi bwanyu bwose mumfashe sinzajye ku bitaro kandi nkubwira ko ibizamini bagukoreye byagaragaje ko abantu twite batavukira hano mukobwa aja kubera iki mu ruhanya koko sinjya mbona kwa kane dogiteri aza hano nako na titireri wanyu yabishobora azambyaze bishoboka ko kubyariza hano yabikora rwose ariko ntibyashoboka kuko uzabyara ubazwe mukobwa aja yego ngewe mukobwa jana ubwo imbyaro mfite urazizi devo nibizo watubwiye ntarwo wibeshyeho se 6 se nuko rero izo nshuro zose nazibyariye ku kigo nderabuzima sinigeze mbagwa ubu rero niko bizagenda kuko nkuko nabikubwiye abana ntibameze neza mu nda nagiye kera ku busamana yanjye we niyo mpamvu umugabo wawe akenewe kuko mugomba kwitegura mukagenda bitarenze ejo ngo ikimuga bitarenze ejo mugomba kurara ku bitaro kugira ngo ukurikiranirwe hafi bityo ubuzima bwawe n'ubw'abana twite budahungabana ni ukuri kunyohereza ku bitaro biragoye cyane muga hari abana mfite mu rugo bankeneye hafi hari ibibazo bihari nako nta n'ubushobozi mfite bwo kujya ku bitaro nta yandi mahitamo mukobwa aja mu munsi umwe wonyine ugomba kuba uri ku bitaro bikuru none se indangamuntu wambaye ni yawe Rureme ntubona ko ari yanjye se yego bafotoye isa n'uraramye ariko ninjye rwose waheruka kwishyura mituweli ryari urebye imyaka 3 irashize narayishyuye hanyuma rwose nta muntu warwaye icyo akora sinzi impamvu ndi kwandika izi nimero zawe sinkubone muri sisiteme pe ariko se kunzi ko icyiciro ngifite ibyo byiciro se biracyakoreshwa Rureme none se bakoresha iki sisiteme imibereho ariko ibyo uvuga sinzi ibyo ari byo icyo nibuka nuko nibuka ko nari mu cyiciro cya kabiri nyuma bakabihindura bakanshyira mu cya gatatu sinjye no kuburwa n'ababurana Rureme rero ndabona nkomeza kugerageza kuzana nimero zawe muri sisiteme ntibikunde pe nyamuneka rwose ngiragereza dore nagiye ku kigo nderabuzima kuvuza umukobwa wanjye banshaka yabo hagize undi muntu urwara mu muryango wanjye rwose nahura n'ibibazo ariko se ubusanzwe umuntu nkawe Rureme ni ko tutishyura mituweli koko umuntu afite ibintu byinshi ahugemo wa mwana w'umukobwa we ubu rero ntacyo nagufasha pe ntibiri bukunde se kwishyura mituweli ushobora kuba utarabaruje urugo rwawe bityo ukaba udafite amakuru yuzuye muri sisiteme imibereho ibyo uvuga ni bike ariko ngo imibereho ngo sisiteme ngo ibiki n'ibiki byose ni ibiki urajya ku biro by'akagari utanga amakuru yose y'urugo rwawe muri sisiteme imibereho ubone kugaruka hano ngufashe kuramfasha ibiki barambwiye kubirebana no kwishyura mituweli byose bikorerwa ku irembo nkurira cyangwa umbwire nuko bimeze rwose hari n'ubyikora kuri telefone ye ariko bisaba ko urugo rwawe ruba rwanditse muri sisiteme imibereho ubwo rero njye ku kagari cyane rwose nibo bafite ubushobozi bwo kugufasha ubwo bivuze ko ngiye kujya ku kagari bakampindurira icyiciro cy'ubudehe nkabona kugaruka hano kandi nakubwiye ko ibyo byiciro by'ubudehe bitagikoreshwa kuko Rureme
genda baragufasha kuzuza amakuru akeneye muri sisiteme imibereho ubone kugaruka hano. none ko nkubwiye ko ibyo bya sisiteme imibereho ntabizi ntusobanure wa mukobwa we rwose uramfasha iki? Nyine jya ku kagari nako ibyiza wazindukirayo kuko sedu ntawe uhari ari ku murenge aciye hano mu kanya numva avuga ko batumiye mu nama itegura umunsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake. umunsi mukuru w'ubukorerabushake none se kandi bagira umunsi wabo? Yewe nuko nabyumvise yahamagaraga abayobozi b'imidugudu abasaba kubimenyesha abakorerabushake bose. ariko ye harya uwo akazi kawe ko gukora mu irembo si ubukorerabushakera? ibibazo Ruremesha ahuye nabyo bimusigira irihe somo? wowe se ufashe izihe ngamba? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Hano muri studio ndi kumwe n'abagenzi banje twakoranye iki kiganiro ca nyuma kivugiye Irlande, turi kumwe na Mark Niyonkuru yarahagarariye iki kiganiro na Frega kwa yari umuyobozi mfata kibanza wa Radio BBC Gahuza Miryango. Abandi nka Jacques Nitegeka na Prudence Ngiyumva ntibabaye hafi. Reka mpere kuri Fela. Woromaze imyaka ingahe hano muri BBC Gahuza Miryango? Maze imyaka igera kuri 29 wari hano muri BBC Gahuza Miryango kuko nahageze muri 1996 bamaze imyaka 2 batangiye. Abatwumva canke abasoma amakuru yacu ku mbuga hwaniro baribaza twebwe twaradukorera ngaho Londres iyo tugiye kuja tuzogenda Nairobi none? Nabibonye ibyo bibazo bavuga bati tugiye mu zabukuru. Hariho bamaze kujya mu bindi bisata bya BBC, hariho ndetse n'abashatse akazi ahandi, hari n'abandi bagishakisha, ariko aba Nairobi bo dufite ubu ngubu umurwi wuzuye, aba hano Londres baracyari hano. Ego ntituraja mu zabukuru turacari bato, inyuma hiyo myaka yose utashe wiyumva gute? Icyambere ntabwo byari byoroshye gutera ikirenge mu cy'abantu nka Rohanda Yuhurume, nka Yusufu Mugenzi, abantu bakoze itangazamakuru ry'ubunyamwuga buri hejuru. Rero batwigishije uko itangazamakuru rikora mu buryo buri hejuru. Kubatera ikirenge muri bo rero byari ibintu bitoroshye, byasabaga ubutwari, byasabaga ubuhanga, ubumenyi, ubwitange n'ubunyamwuga bukomeye. Aho ngaho niho navuga yuko BBC Gahuza Miryango yagize ubutwari n'ubuhanga n'ubumenyi mu gukora amakuru, cyane cyane dusigasira ku izina rya BBC kugira ngo abantu bakomeze kwizera iyi nsamirizi. Urakoze Fela. Mark, nawe uramaze imyaka ingahe ngaha? Jo natanguye natanguye mu 2018 mu kwezi kwa gatandatu, nari maze imyaka ndwi nkora ngaha. Muri iyo myaka amateka ujanye n'ayahe? Icyo nibuka kuri BBC nzokwama nibuka nuko BBC ari radio y'ukwizera kuko itanga amakuru ko bamaze guca hirya no hino bakabona ko ariyo. Ikindi novuga nuko mu hirya no hino muri BBC na cyane muri BBC Gahuza Miryango mvuga nti hari ikintu gikomeye kimaze gushika kuko amakuru ubunye aza ku mbuga zitandukanye ku buryo umuntu ashobora kuyabona ku ma video n'ahandi. Ivyo nivyo bintu novuga nti byinjanye byiza gushikako. Makareka tunabaze natwe ni ntayatubajije nawe tukubaza we wageze hano ryari na kandi utanye iki? Nawe maze hafi imyaka 3 nkorera ngaha kuri BBC Gahuza Miryango. Ndumva mpimbawe cyane kuko nasanze abanyagihugu bamuka mu Rwanda, mu Burundi na Kongo babanga mu Bwongereza canke Manamba nkuko tuvyita, nabasanze ku kivi ndabasaba amakuru barayaduha. Sinicaye mu biro ngo ndindirayo bagenzacu baturungikira bari mu bindi biro bya BBC. Kuva rero yimukiye Nairobi ni vyiza kuko ni hafi y'akarere k'ibiyaga binini, amakuru azokoroha kuronka kuko iradio yabegereye. Reka mbere yuko urangiza dushimira abantu bose badufashije muri iri tangazamakuru muri imyaka 30 ishize kuva bahatangiye kugeza natwe ahangaha turangiye. Reka dusezera abantu nina. Agasaga abadukurikira kuri Facebook turabasezeye, abo bose badukurikira kuri radio turabasezeye. Twifurije ihirwe n'ikaze abagiye kudukurikirana
batera ikirenge mu cyacu bari i Nairobi muri Kenya.